yini usaba umuntu wesifazane onqunu awukazi nombona umuntu onqunu wesifazane hawu ipa yini manje ngathi ngikuthembile hey livele shaye ngamandla uvalo luthi qhu ngithi ngizofela eminyango womuntu ngizofa phela lapha manje ngoba lunamandla luyagidizela lapho usho ngevoice enjani usho ngevoice epholile bakithi hey ungafisa ukumbona wena ungakazi uzwe lutho hey hayi asethi mina angingangeni njalo athi okay kulungileke sengigqokileke ke ngena ke ngoba ngiyabona ukuthi phela kushuthi wena ngeke uzungene phela le endlini sengigqokileke usongangena ke lapho mina bese ngithi ngiyangena ngave ngabothi ngilate bese ngithi ngiyangena vathi usegqokile mangithi galakade endlini ngithi 1-2 step ngingena ngilahlela amehlo ngekuyena omdadlana uyazi ukuthi ume nje ngapha eceleni mina fanele mangingena bese ngimqalaza yabo ayi ngingena ngini mangilahlela amehlo la kuye hawu lo muntu ugqokile hawu lo muntu ugqokile lo muntu lona usafakile igown kale manje ngithi kusho ukuthi obefuna ukungibona ukuthi ngizokwenza njani mangabe ngitshena ukuthi angigqokile ngithi okay it's fine ngithi ke mina okay ziphi ingubo esikhetha kuzona manje ukuthi uzogqoka ziphi athi zila eodropini ngithi mina hayi ngicela ukhethe mhlawumbe ezu3 yabo bese ungikhombisa ke mina bese ngiyakukhethela kulezo mhlawumbe ezu3 yabona ayike ayikhipheke kusho ukuthi ihlo lami selilangazelela ukubuka ukuthi kanti le gown le efakiwe ngoba le gown yinde ishala ezantsi yabo so manje ngifuna ukukhetha ingubo ngifuna ukubona yabo ngifuna ukukhetha ngifuna ukubona ukuthi hey kwenzakalani lapha hayi aluleke ke azibambe yabo manje bafethu niyayizwa lento engichazayo niyayizwa yonke into yesinda lapha ningasho nje ukuthi nina hayi yonke into yesinda ngingedwa bafethu la ekhaya mangikhuluma ngomuzi right ku right ubona ngisho ungene ekamelweni la ekhaya uthi into ezila ekhaya ziyabiza yonke into iyabiza kusho nalo muntu uyabiza everything lana is expensive hayi akhipheke abeke phezulu kombhede bese ngithi inhlanhla ngibona ishort lapha yana ukuthi okay nayi ishort ehamba nalezi izinto ezi yabo uhamba la ngithi nayi nazi ya thatha lokho engithi manje sengilangazele nokumbona ke sengilangazele ukumbona yena ubiyena nje ukuthi nje makuthiwa sukuma mkami bakubona kungenzeka yini kuthiwa sukuma mkami bakubona kodwa ke hayi asikafiki lapho hayi bese ke angibuza umbuzo wathi do you mind ukuthi ngigqoke ula ubuza mina ukuthi ngiyamindani ukuthi agqoke ngila bese mina hayi I don't mind gqoka bese lapho ngithi okay ngifuna ngiqonde kwigown le ngifuna uyiqaqa manje ngifuna ukuqaqa igown phela manje ngoba manje ufuna ukugqoka and manje usebona ukuthi ngiyamsaba yabo ngiyambona ukuthi manje izogcwala lento ethi ngiyamsaba qonde kwigown le ngifike ngiyiqaqa ayibambe hey ngivele ngibona ukuthi uyayibamba le gown manje ayibamba athi wait why unolaka kangaka why manje ngingazi zothini manje atholana ulaka ipa you are a gentleman man unolaka ima are you serious ukuthi ufuna ukungikhumula ithi mina mfethu ubuzokhumula nje vele ubuzokhumula hayi
bese nami yabona niyayizwa lento majethi sengizamile ke manje ngiyazama ukuyikhumula kahle ngendlela nami engize ngayo enhle wavala then ke I said okay it's fine you ready ukuthi ukhumule igown yami mokhumula igown yami uyangigqokisa siyavumelana ukuthi wayikhumula igown uyangigqokisa. Siyabingelela ingane zakwethu-ke lapha kule channel yethu Umkhosi. Ingane zakwethu-ke lapha-ke u-Iba usiphathele u-part 4 lapho esho khona ukuthi-ke waye-requestwe umuntu-ke wesifazane. Ingane zakwethu-ke uyaqhubeka-ke nodaba lakhe. Abanye-ke bebesho ukuthi bacela u-part 4 zingane zakwethu. Nawe-ke siniphathele wona. Siyacela ukuthi ucommente laphayana kwi-comment section usho ukuphawula kwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu uhlale ke nathi kule channel siphinde sihlangane nakwi video elandelayo. Danko.